Yes, ageto muri to Pastor Susan Gikonyo rwiboroga muno makeria rwitagwo ni oiga Johoro Matama rwiboroga muno rwitukinyiria bega thaa 10 na ndagika 27 guku ni kwa ugi media na ha tuko tukereriria horo wigie maundu maingi muno makeria horo wigie tunyamu tuni twi muoyo na twi live kuria thiini wa tunyamu twi muoyo Facebook page ona kure ku ugi media tukiri live na turacokia ngatho cia mwanya muno makeria ntando waku mwiroreri ukoretwo gitwenderera wi haria na muthenya mothe tuko tugicamania nawe ni nguririkanagia ati muthenya wa Thursday tukoragwo tukiaria ruthiomi ruru rwa Gikuyu na tugakorwo tugikinyira aindo eingi o toria kwagireire koguo ni ndira kunengera mununa wakwa tugeithie o ndagika nini nake mundu witwo Franco Joki ne koragwo to join in the few minutes nigetha mundu mothe makoma makiri chonjo sana mitombo itu ni yakorwo muthi ikirina thina kidogo mutucunge muhera ni tandu ni twi mitambo eno thondeketwo na moko ma andu na riria wake na kwina maundu marathi na mbere wakimenya kwindi ciothe mundu makiri chonjo sana riu omothe ni no ndimuririkanie tukwariria maundu megie meningitis but before twambitie ri ndukireke na nengere muruna wakwa atugeithie tucoka twambiririe ndereti itu ya muthenya wa umuthi karibu sana thengio muno bwana Kimani hamaritwa makwa njitagwo Kathikei na ntwacamania ringi muthenya uyu wa Thursday nigetha tutindikane tucokere uhoro wigie meningitis twari o ha Tuesday tukidiscuss uhoro wigie meningitis na Githweri no umuthi twi guku na Gikuyu thengio muno athikiriria itu mututhikina nigetha tuhote gucokia ciuria ciaria turari nao thikoni ne ona ni Wednesday neira turari nao tukiuria tugitwiria tukienda kumenya wewe hau nja wiciragia meningitis niki nigetha tumucokerie ciuria cianyu nikio twi haha karibuni. Yes, asante sana Kathikei na gwihoka bwana Franco nake no arafuatira no tomondo 1 2 no ne yoko gitu join kahinda gatari kunene na muthenya muthi mundu gito Kathikei ni turaragiriria horo wigie meningitis na meningitis gwiciria ni turakoretwo tukiingira field na turakoretwo tukiuria andu maigana na horo wigie meningitis na kuri andu maratwirire ni homa ya mugongo kuri andu maratwirire ati ni mundu eka accident ni gwanyitagwo ni meningitis kuri andu maratwirire ati riria warora murimu wa cukari niguo koragwo ukirwara meningitis no muthenya umuthi maundu macio mothe turakorwo tukimuria ni wega muno kina Jerry na mundu gwitwo nyina wa Mungai turetumwete nyina wa Mungai no wega na mundu to John Kehio inyuothe turakoretwo tukimuria ciuria cigana ona tugacokia ngatho cia mwanya tandu wa gutucokeria na tuko tugitaukwo uhoro wigie ciobeni ni ritonekana maitho nicio twitaga cells and microbes tuko tukimenya ngina uhoro wigie mirimo tandu waigua tukeria uhoro wigie ciobeci mundu witoka Thikeire ciobeci nicio cikocaga mirimo koguo gutire murimo utakocagwo ni kiumbe nikio turacita ciobeci cikocaga mirimo ino ri kana cikarehe maundu maya mogwatiri nicio turacita ciobeni ni tonekana maitho imwe ni cire na wigiririki thiini wa mwiri imwe ni njega thiini wa mwiri no ingi ni njuru thiini wa mwiri koguo nikio cireha marimo mingi me ndiu kana mundu witoka Thikei we kuringana na utauku waku na njira ya Gikuyu tondu turakoretwo tukiaria horo wigie na njira ya ruthiomi rwa Githweri na pia mutaramu Grace nera tutariria horo wigie meningitis na ruthiomi rwa Githungu na ruo mothe turenda gutathatha kwa ndandukirwo makiria horo wigie meningitis hi weri ugiciria ri na woni waku ri no ria turathikiriria ngira nigetha tucoka tuingire in the fact keria Franco kiteri ni tui kwina maundu meguthi na mbere tambo twire weri woni waku ni uriku msimamo wakwa no umwe last Tuesday ni tugire na Githweri meningitis ni homa ya uti wa mugongo no ri muthenya wa umuthi twi Gikuyu-ini ni nguga meningitis ni murimu ukosagwo kana ni murimu unyitaga mundu either gwatuikire mundu agiguku kana gwatuikire waimba mugongo kana waimba handu thundo no irutwo ni kindu giothe koguo ni nguga meningitis ni ta murimu ukunyitaga ni ta stroke ni kama kitu inakushikanga ni ta kindu gikunyitaga riria we ciria muno tuge ukosagwo ni pressure tondu ni unyitaga mutwe uturagwo ni mutwe makiria ni unyitaga mugongo ugakuhe iguku mugongo nona koguo ni nguga meningitis ni ta murimu urehagwo through pressure okorwo ndire wrong gwiciria muno tondu no uturwo ni mutwe so twirwo no
korwo wina business twairwo no ukorwo keigua thiurura no unyitwo ni homa iria yoguruki kogwo meningitis kana no unyitwo ni gibaba kogwo meningitis icungagiririo reke tuga icungagiririo ni gwiciria muno kana gukorwo wina pressure. Okay, alright, gwiciria mwirori nawe no twandikire haria woni waku ni urikuriria waigua murimu witagwo meningitis wana wigua ringi wana korwo ukiariririo ngathiti-ini kana marendio-ini kana wana igua ngina mundu agereire murimu ucio no twandikire kuria kwetukira Facebook page ya tunyamu twi muoyo na pia ugithi kuria kwa Ogi Media tuli live na kuria Quality TV ona kuria kwa trading site ona kwa tuli live kuria nigetha mundu mothe makoma kiri chonjo na gwiciria kiria gitumite tukirora kana tukirehe topic ici mundu gitoka thikeire ni tandu ni twenda andu makorwo makiandandukirwo gutika korogwo tu ni ritwa tuliragweta for example kuri andu ingi turoririe muthenya waira maratwira ati Kimani ithuĩ twathie thibitari ithuĩ twiragwo ritwa kumania na hau tukariganirwo ni kigithia na mbere no ne marakeneire mamenya ati riu ni marekorwo makiandandukirwo ati maigwa murimu uyu ri makamenya ni kigithia na mbere nigetha na mundu nekota ku explain na mundu uri ungi na muthenya umuthe twende twiyurie kiuria atiriri na kiuria giki ni ngwenda ona we mwiroreri hare wandike comment section na ke mutaramu Grace wataukirwo ni okorwo akireply text yaku no before that ri nigetha tucoke nigetha tukunengere kahinda gaku ga kwandika kiuria ri tukwamba twambe tuthake rwimbo rumwe twathaka rwimbo rumwe ri tugicokereria tuguka nigetha tukorwo kirora ciuria iria waoria nigetha tuingire tiri twina ciuria ithano tubatie gukorwo tukimurika na kiuria kia mbere nigetha twambe tuthie break ni murimu wa meningitis niki kiu nikio kiuria kia mbere na kio kiuria gia keriri kirokira haha ati niki kiratuma tukorwo twi interested gukorwo tugithomithia uhoro kana tukorwo tukirehe ndeto eno ya meningitis kiu nikio kiuria gia keri kinya kio kiuria gia gatatu ri ni kumenya ati meningitis ri irehagwo niki niki kigitumaga murimu wa meningitis ugie thiini wa mwiri wa mundu na kio kiuria gia kana ri murimu uyu ri tugigata utransmita gwatia kana ugwatanagio na njira iriku kio nikio kiuria gia kana na kio gia gatano ri hihi ni symptoms cia murimu uyu niki kana tugigeta ta ni dalili cia murimu uyu ri niki icio nicio ciuri ithano iria tuko tukiaririria ndagika eno no kwamba kwandika nigetha tukunengere kanya ga kumiroreri ukorwo gitwandikira ciuria ciaku nake mutaramu Grace wataukirwo ari haria thiini wa Facebook na ukorwo gitucokeria ciuria icio mwena wa Ogi Media ona kuria kwa tunyamu twimwe twambe tuthie break nini tugicokereria maundu mothe makorwo makiri chonjo side egwitwo muthoni wa Gwanda rwimbo rwega muno makiria ni ketwambe tucoge muhera ni tandu wa kaundu kau gakorwo gakihappen thaa ici tugukorwo expectaga ntuko expecta mundu gwitwo Franco Njuki no ni tandu wa maundu matiganite ndeukorwo ari hamwe na ithui no tuguthi na mbere na tabarira itu ya muthenya wa umuthi no tabarira itu no turathi na mbere kwaraniria na muthenya umuthi gwiciria kathikei ona okorwo bwana Franco ndagikorwo kari ku muthenya wa umuthi ri no tugukorwo tugithi na mbere na tabarira itu na ndirenda andu makorwo magitauko muno murimu uyu by the way ni murimu ukoretwo ona uikaine ni andu ingi muno ti murimu mugeni ni murimu uikaine muno na muthenya umuthi turore kindu gitagwo atiriri murimu wa meningitis niki nigetha tuhote ku explain undu uyu na njira igwete hihi ndiwe kana we waneciria murimu wa meningitis no atwira woni waku na ni woni wakwa tateneri ni ndeciragia murimu wa meningitis ni ndeciragia ni ruibo no ruibo rwa ndeciragia ni ruibo rwa skull ni ngiciria na handu ingi turahost muthenya wa ira na maratura the same thing ati Kimani murimu wa meningitis ni complication ya skull no ona ni ndeciragia uguo no ndiakoretwo ngimenya uhoro uyu no ndera tumere muthenya umuthi ati murimu wa meningitis ya kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni mutaramu Grace wataukirwo ni murimu kozagwo ni infection kana virus na virus ici ri na kwetukira virus icio kuri na uibo thiini wa kindu gitagwo meninges ri ni ritwa ria githungu kana ritwa ria biology riria meninges ni kituge ta ngothi ni tagikuniko fulani kiu gikuniko kiu gitagwo meninges ri thiini wa hakiri na thiini wa mugongori kana spinal cord ri igakorwo ina infection then igakorwo ina ruibo gwiciria kandu ta gwiciria niguo ireka ati na niwe kambaga
brain kana niyo ekavaga hakiri na egakava kidito spinal cord gwicira ni wandandukirwo ndu ucio na kindu kingi ndenda tuko tukirora ati infection ici ri ni kumaanisha ati kwina virus ni twagweta ndeto iyo na niyo gwiciria itumaga meningitis ikorwo ikinyita mundu na undu ucio no twende ona andu makorwo makiurwo na njira njega muno makiria na hihi ni twako tukira andu muno meningitis niki meningitis twamera ni kava iyo ya hakiri ngothi iria thiurukiirie skull ya mutwe na no thiurukiirie spinal cord kana spine na pia he kindu kingi magera kumenya infection kimani niki infection ira maanisha bacteria kana virus kwina indo mestao fungi indo ta icio nicio turagweta horogia infection nicio tureta cio benini itonekanaga na maitho na riria cingira mwiri-ini waku ri nicio virus icio kana fungi icio kana virus icio ri riria cingira mwiri-ini waku ri nicio tureta infection haya then hena kindu kingi he kindu twagweta twetagwo inflammation inflammation ni rio twaria githungu na gwiciria inflammation ri kuringana na uria mwiri kana thero cirakorwo cikihura na murimu uyu ri cikihura na bacteria ici cikihura murimu uyu wehereri gukwaria na rwimbo riu ni tureta inflammation na nikio uramenya through inflammation iyo ri niyo igutuma guswell gwicira ni ta guswell ni ta kuigata na ithira gikuyu guswell ni ta kuiba ni ta kuswell neta handu neta withuite uguo ugatunda na hena ru na hena injury koguo ndu ucio gakorwo kimenya ati iyo niyo meningitis aya kindu gia keri ni ngwenda twike ati niki kiratuma tuko interested nakio na kira kiratuma tu interested tukumunia ngina bica ni tuko tukiplay the in wa screen maundu mothe mako makiri sawa koguo ri niki kiratuma tuko interested na meningitis niki kiratuma twaririe no utwire woni wakwa kiria kiratuma twariririe uhoro uyu ri ni tondu nigetha nie nguukirwo menye na riria ndiramenya nawe wi hau nja onawe umenye meningitis niki tuthomithie kila mundu ona ithu tugithomagira oho nigetha we otoya ati no uturwo ni mutwe matha 24 tari muthondeke okue umenyere ho ati kiu nikio meningitis we hau nja otari uramenya ati no unyitwo ni kuinama kwa mugongo kana igukuria mugongo na ikorwo ni meningitis kana wigue thiurura na ikorwo ni meningitis utekumenya wage guthie guthondekwo no ikurage kiu nikio gitumite ona ithu tukorwo tu interested uka guthomithania na kwenda kumenya ona ithui wow na ingiongira nigetha tumonie bica ino ri ni ngwenda kire gitumite tukorwo tu interested na topic ino ri hari andu 10 mundu umwe ni akuaga na murimu wa meningitis hari andu 10 na andu ingi no ni makuaga muno thiini wa thi andu milioni nyingi tukoria bica na kindu gia keri hari andu 5 mundu umwe ni ahonaga murimu wa meningitis koguo ni ngwenda turore undu uyu na njira igwete muno makiria nigetha kurendu by the way makuaga na magatura na murimu uyu koguo nikio kiratuma turone atiri ndeto ino tungimiaria ri mundu wothe ni akorwo akimenya atiri murimu uyu ri uhana atia murimu uyu uri affected mahana atia takataba tukonie bica i haha na bica ino ni rakorwo igituonithia uria uguthiaga no kindu kia mbere twabe turore murimu wa meningitis niki tukaba tuhinye haha nigetha tukora andu magakoma magitau konde tweno na ni ngwenda muno mamirore na njira ikinyi murimu ni murakorwo mukiona ndeto ino maundu mothe makoma makiri sawa so ni ngwenda mwiroreri wirore bica ino turarora ni ndiakuonereria haha nigetha maundu mothe makoma makiri chonjo sana na ni ndirona o niguo murimu wa meningitis na ndakorwo kirora ino meningitis kana ni ngothi ino ni ino ya iguru na gwicira ndirona hari iguru ni ratuonia bone of the skull ni ratuonia space aya ndi uria mutwe umbitwo nigetha ukinyire tombo-ini na gwicira ni uretwo meningitis ni egia infection yage infection ni wakorwo kiona ati ihindi riu ni turonio ngina brain hari eri koguo rio ri iria ikorwo githigiciirie murimu uyu wa kana ikorwo rigiciirie tombo ri ni ikorwo affected koguo nikio turakwira ino nio maundu mothe wathi wiro ni ndagitari meningitis kana wakigwa hari andu makiwaria ndeto ino ni wakorwo kimiona ni iratuma murimu uyu wonekane koguo gwiciria mbirori bakwa no ngorwo ngithii kure comment section nigetha ngorwo ngithii na mbere gukwariria haria thiini wa
maundu mothe makorwo makiri chonjo sana. Koguo ni ngukena muno tukithi na mbere kwaniria kinyambe no comment section nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo. Reke thome comment section nigetha tuthi tutwarite nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo sana. Yeni kitabe turore haha twambe tuone ni atia. Acha nisome comment section nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo zaidi, na ngwiciria mutaramu Grace wataukirwo ari haria thiini wa comment section nigetha akorwo agitucokeria kiuria. Haya, he mundu wetwo Hana Njoki Waweru arauga nowadays inaua sana. Hana Njoki Waweru gugatiri uyu ubatie gutamburwo to gwati kana ta murimu king'uki. Ucio ni mundu wetwo Hana Njoki wa Waweru, na mundu wetwo Hana Njoki Waweru gugatiriri murimu uyu koguo no mugongo na mugongo na tombo. Gwiciria ucio niguo thuthuria na mundu wetwo Grace mutaramu ni gukorwo gitucokeria hare mitambo-ini nigetha mundu mothe makorwo makiri chonjo sana. Mundu wetwo Grace Wambui auga atiri ni homa ya mutwe na mugongo kuringana na nie. Ucio ni Grace Wambui. Moses K Mwangi akauga tuthome hamwe. Mundu wetwo Moses K Mwangi akauga leo niko tuned, akauga watching kama kawaida. Gwiciria mundu mothe makorwo makiri chonjo sana na niturona mundu mothe makiri chonjo zaidi. The K nigwenda twambe turore na ndirona andu ingi kuria magitwandikira kuria na ntoko tugithoma comment section uria mandu marakorwo magitwira. Na kindu kingi nigwenda turore ni atiriri he kindu twakorwo tukirora uhoro wigie kendore kiuria kiu kingi nigetha tugakorwo tugiteithania. Tarora mwena ucio ungi kiuria gia kiri ni ki kiuria gia kiri kirari nigetha maundu mothe matukorwo tugitaukwo makiria. Tukwariria he kandu kangi twakorwo twahutia kiria kiratuma twariririe ndeto ino, na ni ngwenda tukorwo tukimurika haha. He mbica ya keri gitumonie mbica ino ya keri. Mbica ironania maundu mothe ironania atiri meningitis ketwambe turore haha. Okay, all right. Meningitis ni kile kiratuma tuthomithie ndeto ino ri kana tumiariririe ri, na ni turona ni koretwo kiariririo ati mundu umwe hari 10 ni makuaga through murimu wa meningitis, na ni rakionekania mbica haria, na hari mundu umwe ri andu 5 ni masaivaga ni masabaivaga murimu wa meningitis kana murimu wa meningitis makajwa maina disability. Koguo ni ukoraga ati murimu mundu uria wahonoka ucio umwe ni akoragwo ena murimu ena disability, na nirona ati andu 2.5 million people globally ni marwaraga murimu uyu every year ni makorwo makirwara. Koguo ni ngwiciria meningitis ni kubatie gukorwo ukionanio tari murimu king'uki. Ngwiciria ndeto ino ni ramiona muno mundu ugitoka The K. Meningitis ngwiciria ti murimu wa kuhuthiririo kuringana na haria ukinyete. Yes. Ni murimu ubatie gukorwo ukioererwo seriously muno thiini wa thirikari. Yes. Ona thiini wa bururi tuge bururi mugima, tondu ndigwiciria murimu uyu he country utanyita Gitari grade ya gitwira ciana cikoragwo ci at risk. Yes. Muno tondu mwana no anyitike na ndumenye. So ngwiciria murimu ni murimu ubatie gukorwo ukioererwo serious muno tondu ti murimu muhuthu. Ni murimu ni ta king'uki. Ni murimu ungikunina. Yes. Akikorwo ni murimu ungikunina na mathaa 24. Koguo ni murimu ungihata bururi mugima. Koguo ni murimu ubatie kuigwo level-ini ya mirimu iria hatari. Yes. Tutige kuga ati ndarwara malaria anga niguo malaria nimo mahotaga muno. Yes. Ati anga ndarwara mukingo anga ki mundu ucio wina mukingo akonekana gatahana kiundu kihona ndungienda mundu ucio kuhiriria aca hena meningitis. Hena meningitis. Koguo mundu agaikara gehugite waigua dalili ino ndina dalili ino umuthi na ira aca reke ndengere thibitari riu nirio riciria ria kuguna. Wow, thank you very much. He kiuria kingi turenda gukorwo tukoretwo tugithomithia na murimu uyu ri ukosagwo niki, na ndirenda turore ngina mbica iyo hana ngumikira screen-ini nigetha at least andu makorwo maki understand ati murimu uyu ri ukosagwo niki
nigetha mundu mothe makoma makiri chonjo sana na ndirona murimu uyu ri o kindu ni kiri bacteria taru hindi twathomaga biology typhoid ya ikosago ni bacteria to salmonella typhi oko ni pneumonia ikosago ni bacteria to streptococcus pneumonia maundu ta macio nayo ri nyamu ino yitwo meningitis ri ikosagwo ni ki hena nyamu itagwo Neisseria meningitis iyo ni bacteria iria ikorwo ikirehe murimu uyu kana ikarehe murimu na gwiciria ni turako tukimonia bica ya screen ni marako makiona na maundu maingi muno he andu maroria kiuria tondu kuri andu maroritie kiuria kuri mundu ratwirite ati ona cancer ni kosaga meningitis na andu mararoria atia na no nyende ku explain uria mutaramu Grace akoretwo akiaririria haria na nigwenda andu mathina mbere gutwariria ciuria ciao haria Facebook na tuko tukimatambura na njira njega muno makiria na niturona atiriri uria onaga taru tonire cancer ni irarehe ngina ironda cirarungireria ngina gutinio so through that swelling ni urakora ati kuri cingicungireria murimu uyu na pia ni kuronania kwiri no thuthuria ati kuri ngina na dawa ungihuthira cirarehe murimu uyu wa meningitis so na andu mabati kwirora muno reke jaramie bica ino nigetha andu at least makorwo makiakathiu ka wina kaundu ungiongerera meningitis sokera ringi hau kiuria giakwa angikorwo cancer no irehe murimu wa meningitis kumanisha no ukorwo tondu ni twerirwo atiriri ati warwara meningitis no coke uhone utigagwo wina wathe ndungicoka same uria wari utarwarite meningitis koguo angikorwo cancer no irehe kumanisha cancer etekigi chance thutha wa hau atinio kana ironda icio wagia cia cancer ciatuika swelling tutiauga he kindu mundu magira mwiri itagwo swelling waumira kanyamu kau koguo no hakorwo hena chance nene ni cancer kana ni meningitis nima koguo ri angikorwo cancer no cause meningitis mundu angimenya atia ati ndina cancer kana ni meningitis ndinayo waumira iyo uvimbe ikisha kutokea waumira ruibo rwa ibari ukumenya atia kana ni cancer ruibo rune rwa cancer kana ni rwa meningitis tukiaririria cancer no tugire ni kuri ruibo mundu ni umagira uvimbe koguo ri agikorwo cancer na meningitis he handu cira similarities kumanisha no urware cancer na ndumenyekana niyo winayo urware meningitis na ndumenyekana niyo winayo mundu angitaukirwo atia ni murimu uri kugatagate wa cancer na meningitis ukunyitite wow good question nigwiciria mutaramu Grace watukirwo ne kugagitwariria haria na ndirona mundu gwitu Pastor Mary Githuka ne ndiramwona kuria live na ne ndirona Perry Georgia pia ako live na haria ndirona makiuria ngina ciuria guku na ndirona mundu gwitu mutaramu Grace watukirwo gatiriri ni infection ya gozi ya tombo na spine ni infection ile kosaga gothi ni gothi ile ko toroto kugite gothi ya tombo na spine gothi ile rigicirie tombo ni iretwo meningitis na ni wega muno Pastor Mary ndamwona ani wawiroga murimu ti wa tombo ni orie na gucine acokerio ni mutaramu Firo Kanash asante sana Agnes wangare ugati umuthi niguo muthenya wa nyumba yes umuthi niguo twaragie gikuyu reke tuthie kuria gwa tunyamu twimwe bado nigetha tuko tukirora maundu maya mahana atia kendore mwena uyu nginyone mundu roria kiuria okay ni ndrona mundu gitwo hana njoki wa wira gatiri meaning cancer in a cause meningitis kini kiuria ni tugucokeria mutaramu Grace nowadays inaua sana uyu ufati gutamburo togwati kana ta murimo kinguki it is very true to ni roraga andu ingina kiuga ati aiko ni roraga andu 2.5 million people globally annually mwaka ni kumanisha murimo ni kinguki na pia ni turona mundu gwitu how will I know how will one know you have cancer or meningitis mundu kumenya ati ena murimo wa cancer kana meningitis okikirio kuritie ti andu othe makoragwo na wathe after meningitis ti andu othe makona wathe koguo ni kuri andu makona wathe by the way ni andu wa meningitis but aya tukuga ati mundu othe wina wathe ri ari na murimo wa meningitis ucio ni mundu mutaramu Grace wataukirwo nice na riu ni ndera tuthi na mbere kuria thio na mbere kuria kiuria giaku nigetha tuko tugitaukwo murimo uyu ri
uhana namna gani nikituthi kiuria kiu kingi ni atucokeria auga mundu ataukagirwo utiganu wa cancer na meningitis ni test ciekagwo ni ndagitari. Haya, so right ndona mundu gwitwo ndona ati mundu ataukagirwo utiganu wa cancer na meningitis ni test ciekagwo koguo mundu getobe tutheria haha nigetha mundu agaturie kiuria agigutuma okay thiini wa tabarira eno kana mutaramu Grace wataukirwo ri tabarira eno akorwo agitunengera tu research iria kite ni mutaramu no ti ndagitari na nikio igwa nira kuhe suggestion uthi thibitari haria koguo ni wega ukoro abe ngenda kuthimo ni thi haria thibitari uthimo ithimi nigetha ukorwo kimenya maundu maya. Haya, mutaramu Grace ndona kiuga ati meningitis is swelling of the meninges and there are some cancers that can lead to swelling there also. So koguo ni kuri cancer ikosaga go swell kana gwicira ni ngiuga nita usero den tare gukimithara kwanya kindu gitabatie undu fulani kana no kana wana tho handu gatuniha undu ucio gwicira ni gweretwo swelling na gwiciria no kuri cancer itumaga meninges iswell nega cause cancer no kuri meningitis na the same koguo ni sira share koguo kiri fate guthie ni uthiroro githimo kia kire mudroria Franco eko Franco umudutire nake ni tandu wa mundu matiganite mere no itu ni turehagira gathina ga problem but no kuri na ithu muthenya wa Monday wa Tuesday twako turi nake nigetha maundu mothe makao makiri chonjo no ndramona onake ari tuned thiini wa mitambo ni kwa gituthikiriria kuria ugu thank you na ndira tuthikiriria kiu kingi mundu itoka the K nigetha maundu mothe makao makiri nigetha tote gutheria ndeto eno na kiuria kingi ri ni kana undu uyu turenda kwaririria ri ni tukugite horo igi niki gikosaga tuga ni kindu itona Neisseria meningitis iyo ni ikosaga murimo wa meningitis na riri kuri andu maroria tiriri how is it transmitted uyu murimo gwatanagio na njira iriku gwiciria no kurwo gitwira ona yokeriria hau ndagika nini tuko tukirora mbica ngina tuko tukimekera ona ni muthenya wa muthe ndenda kumenya u transmitagwo na njira iriku tondu taiguire ni through mucus riu ni ndenda gutaukirwo ni through mucus njira iriku atia through mucus tondu tuwike mucus ni kimira kiruga-ini gitu koguo ri ugu transmit murimu uyu atia through kindu kiiniuru kana toiniuru gwicira mutaramu Grace ni gutwira he kaundu aratu ndirikanaga muthenya wa Saturday no taugite na githweri murimu uyu gwiciria ukosagwo na kindu ito respiratory secretion kana murimu wothe urahusiana na kuhuhia no riu murimu wothe urahusiana na kuhuhia no wathimure unyitwo ni gutaru ingi konde na murimu wa meningitis jathimure gwiciria no uhuhie riera riu kana igita taru mundu agiathimure ndirutaga moisture ni arutaga kaundu koguo kaundu kwina hotekeku no gakunyite na kurehera murimu gwiciria mundu mothe mekomekere sawa na ni example imwe atwira kindu giothe kigie respiratory secretion no cause meningitis na no ni gwenda ndu metheme muno makiria na ndakora kiuga atiriri area nyingi thiini wa continent ri ni sikoleto siki hold murimu wa meningitis na ni gwenda ni tuko tugikira mbica iyo nigetha mundu mothe makao makiri chonjo sana na ni ndirona bado murimu ni kende ndiwihorie kuri maranjira ndiwihorie screen ini nigetha ya makoma kiuthoma na gwenda mwiroreri wako ukorwo kimurika mbica iyo na mbica ino nironekana nirakwerethera wega muno makiria thiini wa bacteria iria ikosaga meningitis sino tiganu na ni gwenda ucikorwo ugicirora haria na ndona ngina kindu gitagwo pneumonia streptococcus pneumonia no ngimugwetete hau mbere na hena ngina kirito Haemophilus influenza ciothe ci haria iria cikosaga murimu uyu wa meningitis koguo ni ngwenda mwiroreri wakwa ukorwo kimenya atiriri kuri na species fulani kuri na bacteria kuri na virus na kuri na fungi kana parasite kana tunyamu tu turehaga infection iria citumaga mundu ati no hate kuambukiza kana kugwatia mundu from one person to another na ni gwenda andu makao makirora murimu ucio na njira njega mundu utoka the K nigetha andu tukorwo tukimenya ati ndeto ino ni tuhota kumia ndandukirwo na njira igwete na hena kindu kingi tukirikiriria hena symptoms ungimenya atia wina murimu uyu
wa meningitis ni kwenda ukorwo gitwira maundu maigana ona hau. Okay. Haha ndona maundu maria mutaramu Ngirithi atwirite no ukorwo wina fever, headache, neck stiffness I mean, nausea ni gutahika. Na headache togwa ni guturwo ni mutwe, fever ni kuigwa wi muhio mwiri, kwina right viral and then treatment. Treatment ni uthondekagwo no uthondekagwo wa thimwo, koguo no ukorwo ukigwa wina one of those no huthie tondu ni ugiaga by the way ni ugiaga nausea we murito, ni ugiaga nausea waira ngoro ni wigua gutahika, ni ugiaga nausea wina mirimu ingi to meningitis na mirimu mingi muno icungagiririo ni nausea. So ungiigua wina thina ucio wa nausea na nuramenya wega piu nduri murito kana nduraigua wirite ngoro, please tengera thibitari thio thimwo, tiga kuhuthiriria ati no wahiuha mwiri no kawaida. Tiga kuhuthiriria ati no waturwo ni mutwe no kawaida. Murimu uyu ni wehithite muno angikorwo mutire muramenya i ugonjwa imejificha ni wehithite tondu angikorwo nduri uratamburikana ithu no tukorwo ni turaria haha no turaria thutha wa kumenya kiria murimu uyu ungicungiriria kana kiria ungicause. Wewe hauja angikorwo ni uraigua piu na ni urona piu tukiariririo horo uyu, waigua kaundu gaka kana waigua jirani yaku agiteta ni ndiraigua rugari muno mwiri, ni ndiraigua mwiri wakwa uhana, ni ndiraigua guturwo ni mutwe, tiga kumwira ati meria Panadol meria mara moja. Asha abothie thibitari uthimwo tondu mutaramu Ngirithi ndari ha gutwira uria ungihona, haha gutu investigatera murimu uyu ukozagwo ni ki, murimu uyu ni uriku, murimu uyu umite kiundu ta kiu. Ndari ha gutwira dawa neno, ndari ha gutwira no uthie thibitari fulani ugathondekwo, haha gututara mirimu itigaine na mimera na whatever. So ndagitari Ngirithi ni wa gututara uria mirimu yo yukaga, uria mirimu yo handuragwo no ti kuhonwo. Wow, thank you. Gwihoka ni urathi na mbere kwa ndandu kiro thini wa tabarira ino na mutaramu Ngirithi auga atiriri tungikorwo turi affected na bacteria kana virus sikaragwo na fluid different. Taru kwe fluid cia sweat, kwe fluid ya mucus, kwe fluid ya mata, ni koguo ni kuraringana bacteria icio ciha. Koguo tunyamu tumingi ri tukoragwo thiini wa kimira ni tuturakost. Koguo riria ukumira ringi ni wa mira ringi ni wehutia na kiaro na guo koguo. Koguo tunyamu tumingi ri tuciumbe tuuri kana tumbe tuuri gwicira ni tuturarehe maundu maya megie murimu uyu na basically arugatire basically ngothi ino ya meninges kana ngothi ino ya tombo iretwo meninges ingithogothanio kana kungigia na mathogonjanio kana kungigia na complication mundu ni akurwara meningitis. Koguo ri ni kuraringana cause meningitis ina maundu maingi muno na akaigua eko thero ni wire thero ni ikoragwo citumito cikamenya ithari ribatie guthi guku koguo kuri thero cia meninges iyo ngothi iyo koguo kungigia kwina complication ya meninges ino ri uguo ni kuuga ati we no urware murimu wa meningitis. Koguo ni wega tukorwo tukirora ndeto ino na njira ikinyi muno na nitwacokia ngatho muno ntandu wa mutaramu Grace ntandu gubundithia ndeto ino andu makamenya meningitis niki na no igua meningitis ndikosagwo ni undu umwe no ikoso ndu wa respiratory no ikoso ndu wa virus iria bacteria iria kana infection iria ya ngothi iyo no irehe meningitis na waigua ati ngina hindi ira kungigia ati na cancer ingikorwo winayo cancer ya meninges iyo ati na ugiwe cancer irehagwo ni thero cirarega kuruta wira thiini wa meninges uria kubatie aiko cibatie guthondeka andu fulani cingiko citirathondeka mundu ucio eno gwati munene wa gukorwo akinyita akigwatio akigia murimu uyu. Uguo ni wega njire andu ni wega kwirora na ni wega gukorwo tugika ndeto ino wega muno ati andu ni moi kiugo mingini kana mingini ciumbe ni andu ni mabatie gutwira haria ni megutwira haria mundu gitwo uria mutaramu ratwira kana ndu moi no ni matwire mutwire kana ni muwe tumingini niki kana mingini ciumbe ona ni ndioi no menyeire hau aya ndirona mundu gwitwo andu no mathi na mbere gutwandikira John ati why all
turie audience meciria ma ohoro wigie kiugo giki kia mingini ciumbe aya ndona mundu to John kiuga tumingini ni diona jua andu anani njui tumingini kamingi ni kiki ni kanya mukanini ni uri tumingini ni kindu kinini ngina urabatara microscope kuona andu ni matwire kana ni mo kaundu gaka kindu gia kere tukirikiria mundu to Kathikei ni turenda tuonia andu symptoms ici na ishirora muno makiria murari wako ngwicira ni urakorwo kena symptom icio thini wa screen yaku nigetha tuko tugitamatisha tabarira ya umuthi na no nginya mutwire kana ni muiri twariri tumingini ciumbe ni mui nigetha maundu mothe makoma kiri chonjo sana androna tajira niuka nirona andu kuma kiaririria ni ndona ha mwisho no guko gwata tunyamu twi muoyo ndona no John Kamau uga tumingini ni ndio najua all right asante sana ndona bado no athina mbere ni acokeria mutaramu akiuga ni tumingini ni tunyamu tunini anyway thank you muno gatho cia mwanya muno makiria ni tandu waku we gutwirorera na ni tuyi ati maundu mothe tuguthina mbere guthoma o haha na ni tuyi ati maundu maingiri tuguthoma o haha riria maundu maria tutoi na nitwaigua horo wigie tunyamu tunini ni twathoma horo wigie turathomire wigie cancer na kwina maundu maingi muno turenda guthoma Saturday no mutaramu Grace nego twambiriria horo wigie cells and microbes kumenya niki na no nginya tugoka na ithuĩ muthenya wa Tuesday twari na giku na muthenya wa Thursday muthenya wa Tuesday twari Githweri na muthenya wa Thursday twarie na Gikuyu to muthenya wa umuthi koguo ngatho cia mwanya thina mbere gutwandikira haria ona tabarira eno yathiga tikuga ati twakinya mwisho thina mbere gutwandikira hau ciuria ciaku na mutaramu Grace ne ukorwo agigutandira na ciarite wega thaa 11 ni twahotukina ndagika 10 tondu tucereirwo tukiambiriria ni tandu wa maundu matiganite ngatho cia mwanya muno makiria muthenya wa Tuesday muthenya wa Saturday samani na mutaramu Grace ni turi na timetable iria tukoretwo tuki-update nigetha maundu mothe makoma kiri chonjo na tumwe promise ati muthenya wa rucio ni twakorwo tugikira video ino mwena wa YouTube koguo ni wakorwo kimiona video ino igakorwo ina segment ya Githungu iria yekirwo Saturday segment ya Tuesday iria yekirwo na twekire na Githweri na muthenya wa Thursday iria twekite na Gikuyu ndu kumiona hare YouTube koguo we hau no nyonyede utegere rucio subscribe thini wa tunyamu twi muoyo YouTube channel nigetha twekira video ugakorwo gicira andu angi ala matanahota gukorwo me broadcast ni muthenya wa muthi makorwo makimita uko na njira igwete no magwira holo mundu itoka Kathikei tukirikiriria tabarito ya muthenya wa muthi no ngene muno oha mitambo-ini ngicokeria mutaramu witu Grace ngatho muno no ndu wa guturehera topic ino ya meningitis tondu ni ndathomera ho ni ndamenya maundu maingi maundu itaroe niona ungijuria murimo wa meningitis ndiramenyete niki ndiroe kana murimo ucio no existing niki tondu ndire ndona mundu arwarite no kuigua ndiraiguaga no wa mbere ni nyambe ndimucokerie ngatho muno ndu wa guturehera topic ino ya kwaragiriria horo wigie mirimu na kungigakinya ona mimera no tukaririria koguo ni ngumwira kwa heri nginya muthenya ucio ungi tukonana haha Tuesday ndimucokerie ngatho Ngai wa muoyo mumenyerere nginya muthenya ucio ungi thank you very much.